Swengere. Muna nyama dia ugakoyise bulungi amadi ganine. Ndo bebe wabigulire. Baba ebyamadi okunina mbiwulire ku radio. Ebintu bininye mafuta sabuni butina amadi gaga amadi obudi bona ganine. Aye nini wowulide ensonga abaawota gye bali kuwa. Nsonga nafuino. Bali kuwa nsonga kiye ya nini samadi. Mbukodi waliwo chemicals baditoleyo kuluya. Chemicals edo badita mu madi, bwabagika mu madi. Ife twasobola okugakozesa eno nga malungi. Amadi bagata mu chemical. Mbusombo luti chemical okujayo kudino na transport ya ninye awo bayongera kwa akasente. Ate aboni batufu. Ko tuwa batamu chemical. Batuzira kyetu jakola kindi. Bade batu ino ogula chemical. Aye baba abaawota batandika okufumba ku madi. Kufumba ku madi. Atisi tegere nti buli awali office ya wota waba wagase pichigana agabaga okulumbe nga wali wabana abali kuyuga madi nga bali gafumba buli maka gafuna bali ko madi gano ate gava munanda okwoto tubagafumbire ku office musepichi aye era baba eri yagadumugala agabaga tola munanda agaleta wano wota we kolera dipo yago so tuje kugadumu ago tugakume ku omuliro amadi ganaje okubita mu kutuka wano kutapu nga mafumbe edira ledi senera yala munanda de tuje tukume ku omuliro nga buli madi agabitawo nga gali tokota eno twagafuna nga mafumbe bulungi ensonga ntofu nkufunye kuba wone byake miko tuba tubivako amadi gasigala ku beyi yago ayi buchawo tuba tulina kujaga minister nasala wecho na balagira bakola echo minister kyakola ku nsonga daota minister akola ku byawota ni onongana nkani owa foreign affairs kulisi bali omunsi ayo kyabo kuba fune namba daibwe ngati difunika batukubire kabako kabaka ali nayo abo bana ba kukibuga abane nambedo tukubire kabaka atuwe minister